Ni muthenya wa mwanya karenda-ini ya itikia dini ya Uithiramu, muthenya ulio koretwo wetereirwo kwa ihinda rĩa mweri umwe. Muhimu tuwe pamoja na tuwe ni wenye kufurahikia na kuwakumbuka wale ambao ni watu ambao hawajiwezi katika jamii. Leo ni siku muhimu kuchanganyika pamoja nao. Kiharo-ini kia Ronald Gala, kaunti ya Mombasa, ni kuo makiri ma Ithiramu mekogomanite gukungũĩra gaturumo ka mweri mutheru wa Ramadhan. Kaunti ya Taita Taveta, bicanota cia gĩcũa-inĩ makiugo muthenya wa bata wa kumarehe hamwe, marianire, mumanĩrĩrie na mekĩrane ũrugarĩ thabarĩ-inĩ ya wĩtĩkio wao, ili Waislamu waweze kusherehekea, waweze kuungana, wale hata wa chini wasijihisi wanyonge, wote washerekee pamoja. Hakuna cha kubaguana kwamba sijui unani huyu nani. Kwihinga muthenya wa Eid al-Fitr ni kwa mwiyenderi na nikio gukoragwo na iruga na makaria mari hamwe ta uria Kinoti kuma Meru aratariria. Leo ndio tunafanyaga tunachinja mbuzi, ng'ombe, tunapigia watu kwa watu na wengine wote tunawalika watu. Tumechinja ng'ombe moja na tunapika kama sufuria 10 hivi, alafu ni ya biriani, alafu tutagawia watu tu. Ona aria matari arumiriria dini ino ni makoragwo metereire thigũkũ ĩno kuona ni mutugo wa Ithiramu gutugana muthenya uyu. Watu wanasubiri, wanajua sisi kawaida sisi tukisherekea tunagawa chakula, tutapeleka mpaka police station hapa ya Meru. Leo ni sikukuu yetu, tumeitwa ni brother yetu Kiogora Mugambi. Tunasherekea Kisinja na tunakula pamoja. Ari mwaka wa keri kiromaniririo thigũkũ ĩno iratunyukithio mucamo wayo, Aithiramu matuite gutugira andu micini yao handu ha kumagomithania hamwe undu uria ungihurutira ugwati wa COVID-19. Maana kuna COVID, tunatayarisha chakula alafu sasa tutaenda tukipelekea marafiki. Tukiwasaa vile tunachukua takeaway tunawapelekea. Manage to do social distance. So mambo ya social distance na mambo ya sanitization na nini yamaanisha it is possible. Ni maikiti hoya kuria Kenya magacirithia thayo na magayane kiria mundu ari nakio, mategutongorio ni mithingi ya dini na ukabira, na oho mathingate mawatho maria magathike ma COVID-19. Pia wananchi wote wawe pamoja, wapendane, chukia ndugu yangu. Unaona sisi wa Kristo tunakula pamoja na Uislamu. Dini yake, rangi yake, kabila lake, lakini tunataka tupendane, tuwe kitu kimoja. Yule ambaye Mungu amemwezesha anapata kidogo, unaweza kusaidia wengine, unashare tu. Ona aria mahinyĩrĩkĩte makiria mari na gĩtũmi gĩa gũkenerera thigũkũ ĩno kuona ni matugĩtwo na irio na indo ingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.